Ay nang apa nok muntah-muntah baikku. Yang buang sing isuk muta-muta bae. Alhamdulillah. Kayak si ang Arab di keturunan gini nok. Idi amit ang umum masih mengirikan yang sapi nyolok dua anak. Anak apa ini jeling apa? Gue suket. Beli kena ngomong makanan nak. Kin kerja ke sing Gusti Allah. Yang ngerti ang makanan sih tapi ari be diluru angger bae ang. Melarat ang melarat.